hai menazaklum iawang remenen mic na ke zis kuiting kum chana jang kaije madai rimai hegi ge de insa Paulia gai radli Iran kadai menedu India meze midage visa angales du te bete do dibe policy hing de ze kamke gai dile ze kachidile zai chuna India me Iran kadai ge midage visa angales du te bete do dile zai India me kadai re countries bam kacham cham ge midage visa angales du te bete do dibe countries reaksruk ze kanala muilei Zane YouTuber Rachit Kausik kachebe pene Christianity harasi lamge sansia zane harasi knaka ge nkailak rabe zane disi sia rabe pung chu be bzigene tatibe summai ge Punjab police mene nimni dele ze kachedele zane YouTuber Rachit Kausik ze nimbeze Jalandhar bypass taige haraki bamgu pastor Alisa Sultane tatibe kri ke zikrevzis nama ge pepere ge FIR ka gai beze court gene warrant luluze Punjab police mene tatibe summai ge nimle ze kachedele zane Punjab police mene YouTuber Rachit Kausik ze nim tati blamge ze mihang sa manap si pzai mak bagene kidnap tu tati bahangge sagai dile kagna ai polamge UP police mene rang chicha kai ze Punjab police mene psi pzai ligum ze nim ko le kidnap tu kumale ze rang chicha kai ka kadai dile Zane Myanmar kadege chuna tinge kaklebe pet bizigene hingze pnui kringben ri pel rahange Myanmar government junta spy me Bangladesh kadege Myanmar banai Bangladesh kadegu Ramrai border khaze guchang dibe minna hai chumpere changdale jaka chule za Myanmar kadege spy pe bo Arakan army mene Myanmar government junta spy megu military base notan banai western part Rakhine state ge capture te nele jaka chule zane Bangladesh kadegu BD news 24 gane Myanmar kadege Arakan army spy mena government junta spy meze ngi be bizigene hingze pnui kringben ri pelara hange Bangladesh kadege chuna Myanmar banai Bangladesh kadegu border Ramrai khaze guchang dibe minna hai chomje hang khaijes na changdale ja kachule zana Myanmar kadai Rakhine state kachbe bamge chuna tinge kaklebe pet bize DBB zanen to BB zabam zigene India kadege psuite meramena India ramne Rakhine state Myanmar kadege bamze close India ram kadai helad wangkam dra hange rangai zane chuna tinga Myanmar kadai Rakhine state ge dut beite ten mar hange India mze India ram kadai ge psuite mena rangai dile Myanmar kadai Rakhine state ge chuna tinga Myanmar government spy mze kangi me banai Myanmar government spy me kage kaklebe pet bezen to BB zabamze Myanmar government spy mze kangi mene Myanmar government spy me bam ge keze capture te za go wangkam dip zigene zane kaklebe ze to BB zabam zigene Zane United States kadai mene tati besumai ge Iran kadai Baghdad kachibe bam nam kya spy me bam ge strike te dile za chele zai chige United States mene strike te begine mina hangchum katep Hezbollah members chai dile za kachele zai che poro ge high ranking commander du chai dile za United States Central Command CNTCOM mene salai Zane North East State Assam Morigong District cyber crimes cho doite beta te bige kagzome minna hang khreuze srogmze police mene nimdle ze kachule zaite ti bedam maiting muige Assam Morigong District babam cham kaize kana ge police mene cho doite beta te bige kagzom ramze nimra hange kape beta te le ze achudle zaichi gene police mene cho doite beta te bige kagzome minna hang khreuze srogmze nimdle zaiche poroge minna hang ke cho doite beta te brogdu psuite be zane pepe te be du nimdale zakat dule zane police menadu pan card himre zakatum bank cham go passbook himre mobile phone himre skui sim card hai na laptop kuchum charang kang case changkhre skui zane voters id zuru gi ki zanim pele zakat dule Zane North East State Assam ge government go school le siki ramge school le sinam ramze uniform nzi makba le siki pere gyang gize FIR kai gule ze kachudle zai aize Assam go chief minister Himanta Biswa Sarma nan znaikana keuzi diset ba mai ge sali Zane Assam go chief minister ne saze state ge government school le siki ramge school le sinam ramze uniform nzi makba school le siki pere gya
Lok Sabha election chang de zaina ngi ze action lu chu le ze ka che de zan Assam gu chief minister ne sa ze state ga government school le sikiram ge school le si nam ram ze uniform ji rahang state government ne fan ka charang ka nga pe le ze ka che de ka kana mi hang sam gu school le sikiram ga uniform du nji mak dan mi hang sam gu school le sikiram ga uniform nji biza quality du I ka sang ka kana mi hang sam gu sia le ze che le pau ji ne Lok Sabha election chang de zaina fan state gu government ne uniform school le si nam ram ze nji rahang ge lang ke be ze nji mak ba school le siki pe re ga ngi ze action lu chu le ze ka che de Zana Nagaland Dimapur Police Spy Minute Tiba Kri Kewzi Nkaises Kuimaya School Le Siname Pzi Molong Zamir Second Semester Student BAMC Tetso College Ge Kaktei Bepeuze Teu College Beuze Lakbe Bzegene All Nagaland College Student Union ENCSU Mine Tetiba Sumai Ge Ngize Satsuze Penilungai Lakba Sam Damdele Zakacheli Zana Nagaland Football Association gu President Zana All India Football Federation gu Executive Member Bzi Nebu Seko Seze All India Football Federation Competition Committee gu Deputy Chairperson Hangek Langai Dele Zakache Dele Zana Advisor to the CM Abu Metana Nebu Seko Seze Besui Ibasam Zana Ratsagai Bisam du Pechangai Dele Zana India Ramgu Prime Minister Narendra Modi nen znaikna keuzi diset ba maige Rajya Sabha members gine retire tetra me perege knui gai besam farewell pe gai dele zai chige India Ramgu Prime Minister Narendra Modi ne Dr Manmohan Singh perege du satsu za satu gai dele Zana Uttarakhand Halwani ge Muslim Rasi Lamge Kaktei Bele Siki Madrasa Sip Zaimak Gene Teun Sap Kaibe Pesui Temera Meneteun Sierra Hange Langpet Kai Beze Teun Sierra Hange Wang Bege Zemenam Remeneting Chu Pai Beze Police Pai Me Mina Hangring Area Gume Kah Zamdele Zakache Dele Zai Chirin Magze Zemenam Remene Police Mugu Zene Zemnam Remgu Gari Remezidu Hamine Rutoni Le Zakache Dele Zai Chiga Kakle Beze Ntobi Bize Bam Zegene Pesui Mene suit at side order pe gai dele zakache dele Zana West Bengal jail gbang ki ge bam ko puimi mpung pele zakache dele Zana West Bengal gbang ki jail bam ka cham ge hana poine mina ha ke je hangrak squeezes ruglung ke le je West Bengal Calcutta gu High Court haturam ki ne nznai ba mai ge sale Zana Karnataka State go government ne nkeu kantim bem ro huka kachebe teita teutarahang zotarahang advertise teutarahang zana kaindui tarahang ge namje kamton dele je kachedele za study te je pigai bige huka kantim beze minute hadai je mingeu kantim beze cigarette nkeu kya hai kantim ni bu socially je kachedele suppose gene namje kamton drahang ge kamke gaile je kachedele state ge mpui mi impe mi aing ke mro huka kantim bige ne pnui lungge te to duize te je khamne bem ro drugs du te good rahang ge changle je kachedele ai gena na mic na ke jis quitting kom chana jang khai jem dai ri mai higi gde rein sa po bza loi gai dele pi gai zain kingai ni mle ne je to dele